Kita cari mainan teman-teman. Wah teman-teman, ada mobil polisi teman-teman. Widih, keren banget teman-teman. Tuh, keren ya teman-teman. Kita cari tempatnya dulu teman-teman. Wah, itu ada tempatnya teman-teman. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada di mana teman-teman? Wow, di mana teman-teman? Wow, ada bebek teman-teman. Ini bebek warna kuning teman-teman. Keren. Nah, kita taruh di tempatnya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada di mana teman-teman? Yuk tebak teman-teman. Kita cari lagi. Wah, apa itu teman-teman? Kita lihat dulu teman-teman. Wow, ada mainan Mickey Mouse teman-teman. Warna hitam teman-teman. Mickey Mouse, I sentence you to 5 years in Clubhouse State Prison. Taruh di tempatnya lagi teman-teman. Wow, sudah nggak muat teman-teman. Wadahnya kekecilan teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wow, apa itu teman-teman? Ada truk molen teman-teman, warna hijau. Oke, kita taruh lagi teman-teman. Wow, kira-kira masih ada nggak ya teman-teman? Wow, kira-kira masih ada nggak ya teman-teman? Wow, apa itu teman-teman? Warna biru teman-teman. Wow, topeng Amerika teman-teman. Nah, taruh di tempatnya teman-teman. Wow, sudah penuh teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Oke?